Lectura tatzeltal tasun Romanos capítulo 3. Hichayalbetik teskop Diose. Hichiun bilayasta a temacha judioe. Sok bilayashlok a te circuncisione. Aina ash sok ay bayalta tenskoplal. Tesbabiale ha te bitil. Ha akbotas kabik teskop Diose. Hauk meto. Ay machatik mahunuk yotanik tas tohol te Diose. Te bitil mahunuk yotanik te balyanah yotan tas toholika te Diose. Mahichuk. Melel masuh te skopstukel te Diose. Manchuk te mehpaslots pisil te ansviniketike. Hich te bitil tsibubil hilel tas hun te Diose. Tas venta te bilaya vale. Toh yashkuat yuun. Hich me ya await salaw te kalal ya wich chahpanele te shiskoplale. Te metasventa te bila malekuk lahpastike. Te chikan shan talek at te bitil toh yashchahpanwan te Diose. Bila ya kaltik yuun. Yuun bal malekuk te bila yaspas te Dios te ayakbeti castigo yuun te multike. Hich yashkopohon te bitil yashkopohik te ansviniketike. Mahichuk te mematohuk te bilael yaspas te Diose. Bitil kan huuk yuun shchahpanel smulik te machatik ayik tabalumilale. Ay machayayal te metasventa bitil pasloton tukel te yaschigna shan yutzilal yotan. Ate Diose, biyuun te ayon ta chahpanel yuun te mulabilone te shie. Te mehiche, biyuun mahichuk yakaltik, pastik te bila amene, sventa yuun te meyaschikna ate bila leke. Biyuun mashokotik, te melel ay chaoshtulik, yayalik te hich yakakta nopele. Haukmeto, fuerza me yash akbot bael ta castigo yuun te bila yayalike. Hauk me to fuerza me yash akbot bael ta castigo yuun te bila yayalike. Mayuk machatoh tak inal. Bitil koem hiche habalk ashlekotik hootik te judiotik. Te bitil te yantike, mahichuk, melela kaltikish ta hamal te pahal aismulik te judio etike, sok te yan lumetike. Pahal tsahalotik ta mulil ta pisiltik. Melel hich tsibubil hilel tas hun te Diose. Mayuk machatoh tak inal, nihtuluk, tul mayuk macha koem ta yotan. Tul mayuk macha yasle te Diose. Spisil ans viniketik hui hemik tabe. Spisil lahish yutzilik. Mayuk macha yaspas te bilaleke. Mayuk nihtuluk. Lomen mukenal chen te yeike. Te yakike yashlo laiwanik a. Sbenenoil ti awalchan te aita yeike. Nohel ta yeik bol kopetik. Toyol shkushul te biya yalike. Shtananet nash yakanik tamilaw. Tas malel chich. Te banti yash shkashik tabele. Yash lahinwanik. Sok yayakik hilel voklahel. Mayuk bailamalk inal yuunik tabay yashbenike. Shuht mayuk ta shiel yuunik te Diose, te shie. Naohtik stohol te bitil spisil te bilaya yal te mantalile. Hask oplalik te machatik ayik ta sventa te mantalile. Sventa yuun hich makalyek yashkot spisilik a. Spisil ans viniketik
quechelik tayich el castigo yu'un te Diose. Yu'un tul mayuk macha yash ota libre yu'un smul. Yu'un te yaya telins pasel te bilayayal te mantalile. Melel te mantalile. Ha nash yayak ta na el stohol te ay te mulile. To yayilotik Dios tas venta te shchunhel ko tantike. Haug me to ak ahiluk te mantalile ta ora to Dios la yalish te bitil ay te chahpanel yu'une. Melel hamal tsibubil hilel skoplal ta bay nish te mantalil sok ta bays hunik te alvane tike. Ha nash to yash ilot yu'un Dios te machatik ay shchunhel yo tanik tas tohol te Jesucristo Pahals koplals pisilik te ants viniketike. Te melel sleos mulik tas pisilik. Lok emik te tabay yutzilal te Diose. Haug me to tas venta yutzilio tan te Diose. Tamah tanil yayak otik ta libre yu'un multik. Tas venta bitil las tohbetik multik te Cristo Jesús. Dios layak te hala helolentik tas tohel multik te Cristo Jesús. Te meyah chuntik te las mal chichel kuuntike. Hich chigna te stohil chahpanel yu'un te Diose. Manchuk me las nabeis manchuk me ma las nabei smolik te ants viniketike sok las tsikbei te smolik ta nailal toe. Ta ora to Dios layak ta ilel te stohil chahpanel yu'un multik sventa yu'un te meyash chikna ta hamal te bitil to yotan stukele. Sok te macha yayak shchunhel yotan tas venta te Jesús. Ha toh yash ilot yu'un te Diose. Banti ay te bilayah toh bahtik yu'une. Ta ora to Dios layak ta ilel te stohil chahpanel yu'un multik. Sventa yu'un te meyash chiknah ta hamal te bitil toh yotan stukele. Sok te macha yayak shchunhel yotan tas venta te Jesús. Ha toh yash ilot yu'un te Diose. Banti ay te bilayah toh bahtik yu'une. Ma yukish sventail biyu'un hiche. Ha bal mashuyah toh bahtik yu'un te ma ba'hu kuuntik shchunel te mantalile. Mahauk melel ha nash yash yakak shchunhel ko tantik tas venta te Jesús. Ha yu'un hich me yash shkot talok el into. Te ants vinike ha libre yash shkot yu'un smul tas venta te shchunhel yotane. Mahauk tas venta shchunel soks pasel te mantalile. Melel te Diose ha nash bal Dios yu'un te judío etike. Ma bal hauk Dios yu'un euk te yan lumetike. Ha naash Dios yu'unik uk te yan lumetike. Melel hunash te Diose. Ha yash akawanta libre yu'un mulil tas venta shchunhel otanil. Chikan te me yicho circuncisión o te me maba yichohike. Yu'un bal yah lahin beitik skoplal shchunel te mandalil tas venta shchunel te Jesucristo mahichuk ha k'ashem toshan ay skoplal yashkot kuuntik te mantalile. Bueno, hatotayan vuelta. Dios me bendición yu'un te shchulkope.